Hakizimana ni abbreviation. Abbreviation ni hydrogen magnesium. Hydrogen magnesium ni mashake. Mashake Eli. What have you drunk? Any something I drank it. Any something. Nothing but any something. Don't say I'm drinking some tea. Any drinker for us. Nothing. Any problem ni tayale. Mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo abaturage barinubira bagenzi babo bijandika mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi no kwishora mu nzoga zitemewe n'amategeko bakanywa bagasinda bakarabateza umutekano muke dore ko bamwe mu bagore babangamiwe n'abagore bagenzi babo banywa zino nzoga zitwa imimanurajipo sinzundongoye n'izindi nzoga zitandukanye zitemewe n'amategeko harimo kanyanga n'izindi nyinshi zitandukanye zitemewe n'amategeko barangiza kunywa zino nzoga bakarara ku mihanda bagasambanwa n'abagabo batazi mu gitondo bakabyuka basangwa muri rigori bino bigateza umutekano muke n'akaduruvayi hano mu kagari ka Matyazo abaturage barasaba ubuyobozi ko bwahagurukira zino nzoga z'inkorano abagore banywa bakisanga baraye mu nzira bakabasha kuryamana n'abagabo benshi ntibamenye uwabasambanyije bityo bagakuramo indwara zidakira harimo indwara ya sida imitezi imburugu n'ibindi birwara byinshi bigiye bitandukanye dore ko bamwe mu bagabo babano bagore bavuga yuko babangamiwe n'abagore nabo bagenzi babo bakunze gukora ibikorwa byo kwijandika mu ngeso z'ubusambanyi ndetse n'uburaya bamwe mu bagabo bavuga yuko bagiye gutandukana n'abagore byeruye cyangwa byemewe n'amategeko kubera ko batajya bujuja inshingano z'urugo ubwo umugore ashobora gusiga abana nka batatu mu nzu akajya kwijandika mu tubari ngo sinzi umuhamagaye ngo amugurire icupa ugasanga aba bana biriwe mu rugo nibariye ndetse nibagiye ku ishuri kandi umugabo yagiye gupagaza amafaranga yatagasanga umugore naraza ubwo umugabo yavuga induru ikabira atangiye mu rugo bakarara barwana zikarara zishya abagabo bavuga yuko bino nibitaza guhagarara bizarangira abagore barwanye n'abagabo babo bakanicana bitewe n'amakimbirane ahora mu miryango yabo ndetse iturutse ku businzi bukabije no kunywa inzoga zitemewe n'amategeko umuyobozi w'akagari ka Matyazo avuga yuko bino agiye kubyinjiramo akabikurikirana kandi akajya yohereza irondo ry'umwuga rikazajya rishakisha zino nzoga z'inkorano ndetse bakajya bazimena dore yuko umuyobozi yabwiye itangazamakuru avuga yuko zino nzoga hari bamwe bafashwe ndetse bakaba bafunze bacuruzaga zino nzoga zitemewe n'amategeko bamwe bakaba bafunze kugeza amagingo ngaya n'abandi bagishakishwa rero ibyo bibazo bindi by'amakimbirane ari mu miryango nabyo baraza kubikurikirana nibwo gitifu w'akagari niko yasobanuriye umunyamakuru waruherereye hano mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo abagabo baravuga yuko ibi ngibi cyangwa izi nzoga nzidafatwa vuba ngo zihagarikwe abagore nabo bareke kwijandika mwa zino nzoga bizarangira ingo zabo zisenyutse kandi ntago bizagenda neza cyane ayo niyo makuru yavurwaga mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo iyo niyo nkuru yiriwe ihacaracara turabakunda cyane Imana ibarinde nimero rwo bwa mbere ugize ko n'umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda ibuka gukora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi Imana ikuri